I'm standing here at Samsø to look at the different possibilities to make a community work by only using the renewable energy sources. I'm here with Jens to make a few questions to interview him. Yeah, how did your trip to Samsø change your point of view on eco-friendly living? It has been changing my point of view in the way that I think it's positive that they have found out to use the energy instead of just making it go to waste. Okay, at Samsø Golf Course, the greenkeepers switch out pesticides with seaweed. Do you think the rest of Denmark's greenkeepers could learn from this? Yes, because it is better for the environment and for the water, so it doesn't get poisoned. Do you think that Danish farmers should set up wind turbines in order to cover their own expenses? Yeah, that would be a great idea for farmers to use wind turbines and maybe solar panels to cover their own expenses. Just like we were in Thyregod, we watched the farmer wind turbines, but he also told us he had some offshore and some onshore. But he was complaining about the offshore, and I can't really see the problem. But maybe they should use solar panels instead sometimes, and I think their energy consumption would be way lower if they made their own energy and produced it instead of buying it, and it would be so much better for the fossil-free island Samsø. Could Denmark as a whole be a fossil-free country by learning techniques used on Samsø? Denmark could learn a lot from Samsø. Of course it would be very expensive right now, but I think in maybe 50 years we have earned the money back. And plus we could be a very good front figure from other countries in the world. Vi sidder her sammen med Søren Stensgaard, som er teknisk leder på Samsø Kommune. Og vi vil lige stille 2 spørgsmål. Hvilket synspunkt har du på vindmøller, som er placeret i havet? Samfundsøkonomisk set, så er det totalt hurtigt hoved at placere vindmøller på havet, i min optik. Og det er fordi, det er langt over dobbelt så dyrt at etablere vindmøller kystnært, som det er at gøre på land. Og det er rigtig, rigtig meget mere dyrt at drive dem også, fordi du skal have servicebåde og alt muligt andet til. Når vi nu som samfund vælger os at sætte dem ud på havet, så er det fordi, der er en idé om, at der er ingen, der vil være naboer til sådan nogle møller. Fordi de larmer eller giver andre gener. Og hvordan bidrager du som Samsing til at gøre Samsø til en grønnere ø? Privat, hvad gør jeg så der? Ja, der er jeg sgu nok ligesom alle andre. Så bruger jeg nok for meget strøm og for længe i bad og får ikke sorteret min affald ordentligt. På sikkert er heller ikke nok økologisk. Så har jeg dog også medejer af sådan andelshaver i en af møllerne, havmøllen. Og kan man sige, interesserer mig også privat for ligesom at gøre noget for at skubbe til tingene på Samsø, så vi får, kan man sige, så vi bruger vores ressourcer bedre herovre. Yeah, they could learn a lot from Samsø. Denmark could do it. Oh fuck! It have been changing my point of view in that way that I think that it's good that they have found a positive way to use the energy instead of just letting it go to No. Var du grim, Josef? Du gør en af dem. Ja. Vi skal selvfølgelig alle sammen være spildevandsingeniører. Ja, godt. Interesserer jeg for biologi? Nej. Kemi? Fysik? Godt. Men det er jo ikke sjovt, når det er der selv vejer til verden. Og Mathilde, det her, det er Albert Holtes monopol. Albert og monopolet hedder det faktisk for nu af. Og vi kan høre, at Louise har et dilemma. Har lugter? Ja, Louise, hvad er dit dilemma? Louise? Det ved jeg ikke rigtigt. Louise har ikke noget dilemma lige pt, så vi vender tilbage lige om lidt. Ja, Louise, hvad lavede du i fredags?
Der spiser popcorn. Ja, vi vil gerne have... På bakken spiser hun popcorn. Det vil sige, altså... Ja, Oscar fra Oscarsmund. Fra Oscarsmund. Fra Oscarsmund. Er Oscar en rigtig liderlig lille tyr? Ja, han var meget sød. Oscar er meget sød. Ja. Så I kyssede? Ja. Oscar og Louise kyssede? Jeg kan have dyr på sin... Det var rigtig fint. Du skal lige zoome ind på det. Spotter, vi har en producer her, der spotter, at Dakan har dyr på sin taske. Se der, lige der, og det er ingen mindre end Dakan! Det er Dakan. Ja, det har vi. Det har vi. Og vi sidder lige og drikker en lille shot. Tomato. Tomato. Ja. Undskyld. Det var upassende. Vi er lige på et rensningsanlæg. Nå, altså jeg filmer ikke mere. Så bare gør I det på kameraet og film i stedet for på Snapchat. Ja, mode. Det har vi set meget af. Ja. Mode er sjovt. Vi har både set god mode og flot hård dag. Dårlig mode, og så har vi set... Ja, altså, så har vi set Louises mode. Helt håbløs. Altså, hun burde tage en private session med Uffe. Min kære ven Uffe Bucher. Altså, Helena, hun er blevet syg, så hun er kommet på en tur. Og jeg tror, vi siger tak for i dag. Helena, for jeres Vi siger tak for i dag.